Terima kasih. Usai menyaksikan laga Timnas Australia pada Kamis lalu, ex-pelatih tim sepak bola Indonesia Shin Tae-yong kembali nonton bareng pertandingan Timnas kontra Bahrain yang main di Stadion GBK. STY nonton bareng di salah satu kafe di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat bersama dengan penerjemahnya saat menjadi pelatih Timnas Indonesia yang biasa disapa JJ. STY menanggapi kemenangan Timnas atas Bahrain 1-0. 스코어는 1대0이었지만 그래도 오늘은 실점하지 않고 그래도 1대0으로 이겼는 거에 대해서 의미를 두고 다음 중국전을 잘 준비해야 되겠다 생각이 많이 들었다고. Ada catatan nggak? Evaluasi atau catatan? Shin Tae-yong kepada Patrick Kluivert dengan hasil 1-0. 그건 특별하게 할 수 있는 부분은 아니고 다음 오늘 경기에 이겨서 일단 먼저 축하드리고 다음 중국전을 진짜 홈에서 잘 준비해야 된다 생각해야 될 것이다. Tapi cukup puas nggak dengan permainan Indonesia barusan? 일단 크게 전술적보다는 더운 날씨에서 실점하지 않았다는 장면과 그다음에 우리가 기회 왔을 때 뭐 한두 골 더 넣을 수 있는 기회를 못 넣은 건 아쉽지만 그래도 이긴 거에 대해서 의미를 두고 선수들을 응원해야 된다 생각하고 있다. Kemenangan kedua berhasil diraih Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Bahrain harus pulang tanpa poin setelah Timnas Garuda menang 1-0 di pertandingan ke-8 Grup C. Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh saat Ole Romani mencetak gol cantik di menit 24, memanfaatkan umpan matang Marcelino Ferdinand. Gol sematawayang Romani sudah cukup memberikan kemenangan bagi tim Garuda untuk mengamankan posisi keempat klasemen. Dari 8 pertandingan, Indonesia punya 9 poin, hasil 2 kemenangan dan 3 kali seri. Jepang memimpin klasemen dan sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. 2 laga sisa akan menentukan langkah Indonesia menuju Piala Dunia, yakni melawan Tiongkok dan Jepang. Pelatih Timnas, Patrick Kluivert, cukup puas meskipun seharusnya Timnas bisa mencetak lebih banyak gol. Hasil ini pun menjadi kemenangan pertama Kluivert sebagai pelatih Timnas Garuda. Ia turut memuji penampilan Romani, Rizky Ridho, hingga Joey Pelopesi. Ridho played a fantastic game, really impressive. I knew already his qualities as well, but he did a great job. What else could I say? He deserved to play as well, and he's got a bright future, of course. But I'm really happy with his performance this evening. Sementara pelatih Bahrain mengucapkan selamat untuk kemenangan Indonesia. I can say first, congratulations for Indonesia for the win. The result was 1-0 from my side. I'm a little bit upset just with this result because I think we deserve minimum to be draw this game. Masih ada 2 laga sisa yang harus dihadapi Timnas Indonesia. Bukan laga mudah, karena Timnas akan menghadapi Tiongkok pada 5 Juni dan selanjutnya bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Tim Liputan, Kompas TV.